Ay, ay. Gutom na kami. Nag-aantay. Tagal ng 12. Happy New Year, guys. Kahantay ng ano. Kaputok. New Year, everybody! Happy New Year. Happy New Year, everyone. Yan, so countdown. Happy New Year. 7 minutes to 2025. Happy New Year. Yan, Happy New Year! Yan. O, sa Pinas tulog na sila. Happy New Year. Happy birthday sa Maingay magbe-birthday. niya kasi sino mag-birthday? Thank you, 2024. O, Thank you, o mag-intro ka 2024. na. Hi, guys. Welcome to our vlog. Tonight, we are waiting 12 midnight. Aman. This the Nay Lorena Santa Yeah, Claus of I'm Silang. from Nueva Ecija. This one's 18 years old. From La Union. Shout out kay Janjay. Ilocos! Shout out Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Isabela, Mindanao, Nueva Ecija, Batangas. Shout out everyone. And Happy New Year. Agar Arbes. Agar Arbes, oh. Kasla, dati mo katakit yung imak. Nakalaway na yung tartarot. Happy New Year, kabayan! Happy New Year! Happy New Year! Kuya John! Kuya John! Kabayan! Lapit na lang ito. Oo ba? Anong handa niyo, kuya? Iyakan ka niya, Say! Air breakfast. Oh. That's a great sal. Yak no, yung sigara akong alam. Hando yan. No. Biap, new trophy. Nuat, no ako, gusto ni biap na. Zoom natin para mas maganda. Naging ano na. Nakita na nila. Become, what's that? Flag! Dati sa Nanay, yung ka magulo. Ma-blurred man siya pag zoom mo. Record ko talaga. Yan yung UAA flag. UAA flag, yeah. Yes, it's a UAA flag. Kaya nag-change. Yung mga kasama natin. It becomes... Wow. Yung airplane. Philippine Airlines! Cebu Pacific. Wow! Itihad na, hindi na yung Cebu. Itihad yan. May mga tao din doon sa taas. Hindi masyado makita. Blurred siya. It's a Nawala change. ng fireworks. Ang fireworks ngayon is nasa ano na, sa Alwatba at saka sa Corniche. Kasi normally every dito siya mos. Yan ang mos. Wow, ganda. Galing! So, Yan yung mos. Big mos. Pag isum naman Kaya naka-blurred. turutot natin. Patulugin nyo na. Saan yung turutot dyan kanina? Eh, nakahawak na ng cellphone. Nagbibidyo. Wala lang. Yun lang, no? 11:57. Yes, countdown. 2 minutes. 2 more minutes to go. Yan, oh. Sila tingin. Eh, hindi nga masyadong matao ngayon. Oh. Almaria. Almaria Island. Almaria. Galing. Sa likod tayo eh. Masiling yan. I-mirror nyo na lang. I-mirror nyo na lang. Yan. Ayun na, oh, paputok. Muffler. Yan na. Starla. 1 minute to go. Countdown. 1 minute. Ayan, nagsisidatingan ng mga people of the... Tanaw na tanaw. Yes. Oh, mas maganda yung ano nila eh. Ingat, ingat. Yes. Ayan, di ba? And one
minute na lang tayo. 2 minutes pa. 2 minutes ka ba? 11:58. Mag-drone. Ano naman yan? 3 minutes. Wala niyo kung sinong makahula. Counting na 59. Yan, counting na. Counting na siya. Oh, it's counting! Yes. Ano yan? 20 second, 20, 20. 48, 47, 46, 45, 42. Sila nang maingay. 29, 28, 27, 26, 25, Pabilis mo naman, Jabber Jane. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Oh, Happy New Year! Oh, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Yay! Happy New Year! Happy New Iba talaga pag Year, fireworks. guys! Happy New Year, everyone! Iba lang. Tapos yun lang. May naglalaglag pa! Ay! Saluhin nyo! Ay! Bilang! Yes! Oh, talon! Na, ang great! Balik ito kayo! Ayan na, oh, isidadingan na yung mga Mas maganda pala pag fireworks. iba pa rin yung ano ng fireworks, no? Yung putok ano. Iba-iba yung mas makul. Oh, drone walang fireworks ate. Kaya iba pa rin yung ano ng fireworks. Kaya Di ba? fireworks. Hindi mas ingay. Mas maganda Ito kasi yung tahimik eh. Ingay ng tao naririnig. Kaya pa. Ayun. Ano yan? New Year. Pero baliktad. Happy New Year! Oh. I-mirror nyo na lang. Paharap yan. Baliktad talaga kasi nandito tayo sa likod. Happy New Year yan. Wala na kamatay. Happy New Year. Ayaw pa halata si tinanihubog na sila. Asa naman to? Nawala. Finish na. Mas makita pa nga yan doon sa kwarto. Kaya nga, mas mabuti doon sa taas kanina. Awan. Saan kayo dito sa Dito. dito? Mas maganda pag may balcony talaga. Kitang-kita yun, 6 floor. Ayan lang yung 2020. Every year, inaano ko yan eh. Ayan na, Bea. Para Oh, tumangkad. yan na. Para ano na lang. Para tumangkad. Talon-talon. Oo, umuwi. Iba pa rin talaga pag Umulis na sila. Bye-bye. Surprise na. Inaano lang kayo, sinususpense kayo. Wala na. Mas maganda pala. Yan lang. Happy New Year! So, paano yan? 25. Welcome 2025. Thank you 2024. Ayan, dahil walang fireworks sa mga tao na mag-iingay. Hello ate, Happy New Year. Happy New Year everybody. Yan. Walang fireworks. Ayan. Bye. Happy New Year. Happy New Year. Yes, welcome 2025. Ayan. Dahil walang fireworks. Adriel, Happy New Year! Bakit nagtindan si Tita Dolor? Ayan. Hala ate. Ayan nyo. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Nakalive ko. Happy New Year everyone! Happy New Year! Wala. Kaya pa.
Bigo, bigo. Happy New Year! Ayan. Naka-live. Uwian na. Walang mga... Yung New Year nila, baliktad pa. Uwian na. Tulugan na. Yung mga busog. Kainan na. Matutulog na yung mga pusok. Happy New Year. May sisend kaya yun, Lisa? Di na kayo, kain na tayo. Manganon. Manganon, kakabsan. Ayan o, may sabaw. May paa ng manok. Para daw tatakbo. Ahabol ang grasya. Amugyan. Happy New Year, everyone! Thank you, 2024, and welcome 2025. So, declaring a blissful, victorious, prosperous, and a happy New Year 2025. So, may God help us, and may His provision and favor be upon us all. So, thank you so much for watching. Bye-bye, and God bless!